Talofa Savea Fatala aftu ila Afioga Pista ya atonu ele o le tatou avale nei ta wia na ufono fa piatu le nei tula ya ta avatasia i le tua si ilo na vi inga wa maua le nei mafutanga po le nei feilo inga fo i le nei tula o le aso ia e fatala fatu Samoa ila ufafuanganga po fea lava o e maua mai ai le nei fatala tanuanga ia moli atu lo faanga ma fatalo fatu i Tupemaua so se tafal la langi o lo fa pena o ne tapua i mai ai nei tu la le aso malo fa tai la Afioga fa tai fo i le tua i le tulanga o le lato le taiba le lato i le ala le lato i le ea o le o tau nu mai mal manwia le fainga mlang fo watu mo Samoa ai o se tulanga ese ba se vai taimi ese le na to se ai la Afioga mai lo tatou o tonu fa'i o Tiute fa le malo ma mata upu patino e le faiaio o e masui o le tatou malo ai we to ai tonu tonu lava i le taimi o le luluti o le talonga o le World Cup i le talonga o le lakapiliki sei au mai le fa'utanga ma le fa'atofa la inga i le taimina e taunu ai awa fo i Tiute sa malanga e se atu ai a tala whianga i le lei ma le taimi o le whainga o le ta'alonga leo so vea whaafitai a tonu e umo le taimi o le tāpoka la mele umo lo fia le tala noa le tūlanga fo i le mawa e nao o iai le tātou au ia ai meise fo i le maitau mai i le tapua inga malu o le tātou atunuu o au na u send au finga le tatou au sa u faia le launga ina wato e sea fo i le tatou tina Palemia le nava i taimi ia na faile o la utala i le pulenga ma le au le nā taimi le i fai malanga atu mo le ta'alongo le ipu tamirsanga sa u faia i tatou te fitau i le aso se fulu iwa i le aso tonu alea sa tu e fai le faino ia o la ua tala na fai i loto tele lava ia au tele i lope faina walu ai mahea le launga le aso ai musu o tuloa le maua rol tala fai mo fiel tatalunanga maua rol tala o hao te alu i le fono fa le malo i Sapania o i Spain io i Seville ia on paula vo me fitau ia sa fa pena loa o malanga atu ia o atu loa ia a fea loa ia Peltania i le meolo sa fa ile ta longa matonga ia manuia le tatu ta longa matonga to e alu lo i Sapania o to e fo i mai lo i lunga to e fai lo ma ta longa ma Engelani ia o le mai tau lava le atunu ma lo langi ato ia ta tau ma lolo ne ia Engelani sa vea e mata utia le mea na tu ese fo i mea to va ia i mea sa u tu wai ma ulangona le mawa e o le mana o le li i tatu atunu le fa au penga ina o nei tamata alo ma le pulenga ma losi ese le ma nai o le tap wa ile tunu le longa o matutino ese le mawa e o le vai mai la tori lon tona ma le mai tau mai le lulufi atu le nganga le lofa le tunu moli atu ta lo sanga ma tapu inga e fainta fa matala au te lo na fa matala mai lava i le fatinonga i tama la tu ta longa ia o le tala na o le tulanga lava ia o le tatu au ese fo i winga o le nei au pe no fea e leoni tama mi malolosi e pe lava o tatu tama fanau ai o le fatu ia le fatingonga o le ta longa i lunga le malai ia na auto silsila ia i Samoa ai faina fea sa utala ile off the field ia mali i tu ai o malai wa ina pe i te loi winga o tangata ia ma le winga o tapua inga lea o tapua i toile atu e pau lava le teimi te vai ai o pepese tamaiti nei teimi o umar ta longa e umar o ta longa ina atu fo ile tono lato changing room fo la lea ma inu lato vai inu ia mo faise lato tala pe on me masani ai ia sa mo fo la lo wa no e fai tama tala e ling tala umi e la ititi lava sina fam talanga ave ia tamani ia no fo ile el faltel malo faile tau mafutanga umal me ai ia o ia fia veva lesi aso back to business lesi aso o toi foi mo ta pena le pulenga o toi
ele ai masi te mi wha mau. I tele tala tau te whaalongo I malanga wha pene I wha peo pāti me wha pene. E se le au lea, o le au nei, o le matua focus lava I le lato wha moi moi. Ono pau lava sa vea, o tātou le uri ai au ia. Ia ua umai e le tātou au ia, fatu o tātou tangata. Ia me se fatu o langi li tālonga leo le liki. Mali. Malo whaftai tāua te le whalongolongo mai fo ele atunu uli tūlanga o lau maftanga ia I la tau. Sa silo mi ore atunu umale lalo langi atoa o lo e mo moli nisio pale tāua lava I luma o le pule laa whatasi ima nisio sui o le au lakapi le lalolangi liki ia manisi fo te tai o malo se whamatala na saunua o le ale tāua o nei pale sa autou tau aoina. Na whetau I lava le aso leo le tālonga lea ma Engelangi. Ia, ma le aso lea o le aso e whamanatu I fo ia na marili o le taua. Po Amnesty Day ia I lona tōna, ia o le Remembrance Day. I le aso sfulutasi fo I lea o November. Ia pei tai tutusa lava ma le tātou Anzac Day lea, whaatino ia apelila I aso uma. Ia e leo se mea na fuafuaina, ono bau lava o le aso tonu lava lea na wha malu I fo I le aso lea I Peletania. Ia o le aso fo I lea sa whaatino I le whaalolonga I lungo le malai ai le I amatale ta longa. Ia o bau lava o whetau ia lo o taunu atu. Ia na mai fo I le whaaloalo al pulenga ma le au. Ina ia o monmulia le tātou teu. Ia e whai masui o le tātou au masi o tātou atunu. Malo, whaftai wau te iloa o lau Afioga. Ele ngata fo I o le Minisita o le atunu ia o le sui Palemia a oi fo I o lo whaululu ia I le tūlanga fita ia ma I la tau sa o I le taua I le tau sanga ma ia tau sanga o mawai le tātou Returned Soldiers Association a Samoa ia ona o lo fo I lau tautua I vai ngā aua o e lala ma papa au I New Zealand nei tātala noa awa ese ala u la u whaatulanga ino le teimi o le tālonga mua engelani ma Samoa le na ono sfuru ai I le ono. O wapea, o le ono sfuru lea. O le tāu o na whainu mera. O le ono sfuru le. Ono sfuru tau sanga o Samoa. O le ono. O le ono, o le masina lo na ono uni. Na tuto tasi ele ma whaamanatu ele tuto tasi o le tātou tonu. Na o whapele, ele a whaina na aia na malo mua ai. Ai pe o lau interpretation na le o ia whainu mera I le amatanga, I le tālonga mua. Ai te ua e moifulata. E matautia le mele na whainei e Samoa. I lau Afioga. Whaamata ele iei se whaalawe ni whaafita auli o na tūlai mai I le tau fio o tātou tamata alo pe atoe fo I tunei wai pei uma o le mele na tupu le tātou au le manu Samoa le viva tas. Nana uma tua. Tu mawalunga Samoa le silsila lalangi lakapi uni. Nana o maia I Samoa, le mawhaio na tāwhiofi Samoa tamata alawa ave le Orpeleki, ave Australia, ave isi tunu uma maua la tu kon kalate. Whamata I lau Afioga, o le ase tali tununga I se awala tāwhiofi mai e le malo, nei o tātou tamata alo ine, au nei toi tupu le mele na le tupu le, I le manu Samoa le iwa tasi. O le fasilita ua lea ma o I fo isa ia I le naunau ta inga. E le tūlai mai lea o le taumawhainga lea o tātou o le whaino. E ese le tā ua, mai ma ua e peana whapea, ele o toe vai tua. Ai, o le tūlanga wo o ia Samoa malona whina wina, o le ipo le laulangi. O I e sui e tu la fono. O I e te le ai le sao Samoa, po se a ia fo, o se leo Samoa. I to tonu o porkiki whai o meni o tālonga o le liki. Wal mea moni aia, o le tālonga. Ia langa I fwoi porkiki o le tālonga. Moni. O le nganga fia na, o iaua ia o le sinai tu o manu malo ai lo tātou atu nuu, ia mai se fwoi le tātou au. Ono wa maua lunga le tūlanga o iai. O ai tātou le tia wan. Po le leina mua lea, o le ave i le wha mua. Ia, o le ele I le ilonga na tu ina mai le wha tūlanga na o au ale lalolangi ina wa mai al tamil sanga o matou loa o tātou le tia wan le mele se ye tonga ai o tūlanga ia o le tau whai o le malo ia pui ia e tūlanga nei
o lo iei le pulenga o le liki, le taimini nei, o le malo na wha malu I tūlanga whapea. E le whawhaingofia le tūlanga leo e whawsili mai ai. Ona o le tele o tamata alo nei, e iei o latou whengainga mo latou agents. E iei latou pulenga fo I o lo whapea na ona sai tia pe no tia I fo I latou I lalo o a ieinga wha konkarate. E iele manatu, o le ate le sao Samoa, po se tūlanga fo I o la o iai ni fitu tūla inga. Pe a whapea e toe whaatino le tūlanga lea wa lea la toe whailoa I nei ia le vaenga lea o lo pūlea le tūlanga o le liki. Ia, ma toe tala noa tūlanga ia. Langai te tau lava na toe ilo. Toe sila iai. Ia aua ne nono tia tamata alo. I mea mana o lātou ta alo ai po le au fia ta alo ai. Ai meisi mo au atunu. I lesi World Cup, I le lua afe lua sumalima. Ele toe tau manatu ele lakapi uni ma le lakapi liki ele esenga o taimi na whaatulai ai ia ma ai ia le whaatulangana o au nei o le lakapi uni i le manu Samoa ma le lakapi liki i le toa Samoa. Tele tausanga o tau mawhai mai ia le toa Samoa ai sa whaina elo iai tulou whaafonga le tunu. Me ia tu la epa la tou te whono o le manu Samoa, o mea le lei uma, o tupe uma sa ave le manu Samoa. Tu lau ele whapea o wa whaise tala wha le tonu le tātou au, le manu Samoa. E pele pea o le loto ma tātou tama whanau. Ai, ile la ngona lava ia. Whau ile pe i whaafua i loo mafu whau. Ile ele I lava. Na ni resources na tu ina tu le tātou le toa Samoa I ia vai teimi a o lea fōringa mai o lea ua matua I si tia le toa Samoa ia le tūlanga mau lunga o Samoa I le lalulangi atoa ma fuafua la I le manu Samoa ma le telo tupile se ei mai o tu le epa e alu atu iai a e moi foi le ata sue ua ngau wale lope fa whena whai a whea wa alu I tupe la se tal tununga la Afioga le Minisita I lea foi vaenga o foi o le sui Palemia e mawhai ona e sila tutoa I seisi ala fua e toi whaatulai ma whaatulanga le ilu manai. Ia, masalo o le facility le lava le nā ua e sauno e savea. I le sau foi o le tātou tamā ia tu le epa. I le taalongai o le lakapi. O le uni le talno ai. Ia, e sao fo I lau saunoanga ona ua leva fo yaso e leo amana ia pea le lakapiliki peitai ia lea ua mai le whae ea le lakapi ia ua maurunga le tūlanga o Samoa o lo taum whai pea le tātou uni ona ua ese fo I le leva ua iei le taalonga lea ia ai sa iei fo le teimi na whae ea I tātou ele uni pea ona sila fia I le tātou I po lalulangi sa iei o le teimi nei, savea. O mana o mia le atinae le lei o le tālonga. O mana o mia pūlenga le lei. O le mana onga na o tālonga. Hawe ese le porkiki, whaata oto mai le tālonga I le atinae. Le ala, I tauna savalia. Wā le atinae no tamata alo. Ia, beo se tali pūpūlu nā. Malo whaftai. Awa le vasili le nā. O le tele I o me mai o ma ili ma tilo iai. I le anga I le lumanai. Ina ia aua, ia au ngā me ututupu mai le manu Samoa. E whai ma whaatita inga, ma le sona le lei tātou te awa awina mai. I le au o le tātou tunuu le toa Samoa. Whamatau o tau silafia lau Afioga I le sui Palemia po lau Afioga le Minisita. Se fuanga alu mamao le tātou malo o iai. Awa o te iloa, o lo iai whainga whawai. Ai le whaalongolongo fua I le au tau ai maa mai tua ma latou whaatonunga o loo tau ma moli mai e pei whaatonu mai le malo I ni mea te tau na whai le toa Samoa ma le toi taliu mai ma le manuia I le whaangatama sa whenga iai. O le Peo si le fia na awa yatu le tātou Palemia. E se foi le si levo na o ia ile mātou. Le langona foi no wa fia atu te mai tai Palemia o te iloa sa tuli mai lana whanatanga I Vanuatu. Whaafitai wa ele tō whātaua na whea ia le tātou au ia awe foi se wha malo si au.
ina ua afia atu le tamai tai Palemia. Sa mātou tal noa, ia sa iele manatu fo ile leo. A tono leo se taimiri nei e ave ai ni tama se si offer mai le tatou malo. Ni te iwa distract ai latou pe, tatou whaalewe latou tāpilanga. O te iloa o lea o lo o nofol tamai tai Palemia, ia se taimi fo i whailo i atu ilanga kāpeneta. Ia ona whaama oti mai lea o se fina ngalo le kāpeneta ma le tatou malo. I lesi tūlanga o la ia ile tatou au. Paule mea leo te iloa sa vea o te ne e tau atu. Wa fio mai tamaiti Samoa. Wa fio mai. Peife on tatou vava. Iatou tau sili atu tau nuu mai i Ausitalia. O le mea lava lea sa o whaalongo iai o. Mātou te fia o i Samoa. Sili fia ho. O tamaiti nei. O to telo la tau na whanau i Australia. Na ola i fo i Australia, ma o lato watina i fo i ta longa, o lato to mai, o Australia lava na foina. Nadi. O wa avea la le World Cup, o le ipo laulangi. Na ave fo i le sini lea, o le sini lava lea o le anganga Samoa, le lotu nuu, ia ma le manatu i outua. Aua te taalo le tupe. Taalo i le ona. Ma o le upu moni lava na e le aima se tamaititi, pe se tama taalo, na taalo mo se tupe. Na taalo o le anganga i le atunuu, ma le ona. Ia, o le winga lautala. Ai fua ia i le mea lea e ave i New Zealand ma Australia me ngelangi a lato players. E maofa lo loto i le alofa, au nei tamaiti. Mo lato whaia le mesi sili, mo le tato tunu. Mali. Awa, o stasi leo vaenga tāua, a ole i alu le whainga malanga i Engelani mo le ipo lalulangi. Sa au whaalongo ai o sao noa le tele o tamaiti. Nai tamai o le au ta lātou tele popole, pe to tongi lātou, pe to tongi fo i le tangata, lona lava pase se alua i Engelani ta alo mo le toa Samoa. Lātou tele popole lava iai, o lona winga. E whaali mai i le loto ngā tasi ma le fatu ma ta alo ai mo le tanga vai e Samoa ma ta ngata Samoa e au noa ma le wha lango whapea. There is expectation that we're going to get something and be paid back for our performance during the World Cup. E saoa, laufio. Sao le lei savea. O lau talitani noa le pūlenga. E ese foi, e to la iti lava i la tau sa mato whaatasi o lo vainga le au. E ese mai ma le au whaiaonga, ma le team whaiaonga. E sa mato whaatasi ai ma tu le tufunga Fritz, tu viti, o le whailau tusi au au lea. Ia whaapea foi la, ia la waki lea Freddy, tu langi. Ia, ma le fionga foi ate efu, salapu. Ia, o la toua nei wa lea sa talibalo mai i Samoa le fionga ia sua le prestene. Ia, o ia sa taputau pua i mau mai, a sa le lava le sota inga ma le pulenga i Engelani. Ia, o le tau mawhainga lava sa ave i tama, ia lato langona lea Samoa. Ma e sa uwa aia lava lea ua whaiatu ila utala. Aile i whaia le ta alonga bulimuli. O le leo lava lea sa ufa alonga i e fia o mai tama i Samoa. So, talo sia, o le amwhai ona whaatino le tūlanga lea i si teimi vave, o leo walongo mai, o leo wa tau nuu mai o Kilandi le whailau tusi, o le toa Samoa, o lea langa o teksi ai, e maua son teimi, si sau si tau mai, o lea fia whaafonga lea tunuu, po a whea e whaamau popo mai ai le malanga atu o tama i Samoa. Mali, malo, whaaftai. A whaafonga mai fo i la, ia le fionga e a tulutufunga, po le fionga fo i le atu a vi i Fritz. Ia, whaamanu atu fo i le mātala noanga, ma le māporokalame ma le fionga le sui Palemia i lau fionga le autustus. A wā, o le au te awatu nei le tala lea, o lo whaafonga mai, o le urua i malanga mai le toa Samoa, i le sa i linga, o sana tō ninga, malana su i linga tupe, i to tono New Zealand nei, i lau fionga le sui Palemia, Tuala. O i mātou nei, whaatasi hai ma le uso, ia Peter Fats, le uso ia whatia lofa, wafa i langi le wholaunga. Lofa whonga mai le uruenga, tele ai Edwin Puni, whapena fwoi ia siona uso ia Elise Olo, whapena le telenga aso alo,
le tofa ia matamua le tio o lapa. O le matu komiti le nei, le fionga ia Airopotea John Roach, le fionga ia Polota i vao maumea feo le lua. O le matu komiti nei, le mwhaina ngalo le se fulu mon tupu tau sango tonai, fatasi ai ma le fionga ia tule tufunga tui a vi I Fritz, sa whaia le siva tele ma mātou pe pese ma sava vali ma aisi solo na maua ile uruai tō ninga lava. Ia ma whaonga ai fwoi ma le Miss Samoa New Zealand na vai tau, Miss Roach, a Samoa ai. Ia ma aisi e I lea tunu, lena o atu e ma le lato uruai tō ninga. Melna, tate mita ai fwoi, sa whaile sao, I le tātou au o le toa Samoa, nai whaafonga mai le ftelai ngā siata, ia po le fionga fo, I po le sunga a fōwina, ia I le nā mai tau le whainga tā tele, ia ai o le nganga whaaftaile na ua e ma le manu malo, ia whaiwa. Ai tā tele I se ese ma le mata upu lea. Le anga o le sto na ina sei ma vai atu nei, na tu ue whaile ma talanoanga ma le fionga le Minisita, o whaatoanga, whanua o la fumanu ma whainga whiwa, le Afioga I le lauri al mali toa. Peita iane, na maua musumusu. O le a tasi moe sa vea ma le tano ava, e le ai se whaaporokiki o la whaia I le stona. Le ai ni mata upu whaavao malo, ma upu whai o malo, wa lava le a stona I ma le ta longa le toa Samoa, e tasi fui ai moe e fusia Samoa I le whau o malo. Ia, e le mangi por kiki nga whaia, ai, o le tā ua fo I lea, o le se ese mai I nāme o por kiki, ai tātou tu tasi lumo le atua, le tāpua inga a le toa Samoa. Sa, iei se tau mawhtanga manisi o Samoa, I le lātu no ulu teimi nau tau tāpua iei. Ia, o le sinawa inga sa vea e se le matangofie, ua, I le whaino lava ia na awa ia tuai uma le tele o ainga, ai me se foi matua o tamata alo. A lisi va inga e matangofie tele le vai. O nisi foi o alo mfanau, tangata Samoa mai isi vaenga o isi tuo lalulangi. Watu uanga luenga, ai fele le yatu. I le fia awai. Ese foi le matou va vai le lango le atunu. Ia, ole, ese le matangofie le atu langa. Ole, paula fase meo te fia tala noa tua ili tu langa wa ia ili tatu au. O tatou o nei le vai taimi. E le au ngā ion tatou, e le tau on to e tangi sā, le tatou toa Samoa I se mea. O le tau on tatou va ailo e le tūlanga fui lele. O le ala le mea te tau on tatou whaia. Nani ino. Ina ia tatou maua ilo le ipu, I le si tolu wa le lata mai le, o le luafi ma le lima lea, lua lima lea e whai ele tālonga o le World Cup I Whalangi. Ia ula ia, o te tau o na tātou tā pena loa. O le tūlanga na iai, e mo I lava, e le I tāngo lima le tātou toa Samoa. E le I lava tā penanga, e le I lava tupe, e le I lava tūlanga sa iai. Ai na whaatino mame uma ono le alofa le tua, I e whaapea foi le leo le pulenga. Ai a uia, e le whaapea na iese mea na whaale tonu, sa le lei uma mea sa no foi tama. Pawal mea o te alofa I nei tama. E tasi al mea no foi ingelangi il fitu, tasi al falta malo no foi ingelangi il fitu vai aso. Ai pe valu e falta malo, e umana no foi tato tama, to si ilesi falta malo. E leo le leile tali malo ingelangi. Io e. Ia pe foi lele e ave alfa mo mo la to tangata ma la to au. Ia ai fa longo lua pe fa longo tolu foi isi au. E ila tato le tato to Samoa. Ai o le anga iluma sa vea. Ia o le mea le ao na silisila to ia I le tātou malo, le tamaitai Palemia foi. I le tātou wipo luafe luas fulma lima. O le ase atinae, o le ase tūlanga o se leni, mea uma tau whiangainga ina ia tātou toi maua tamata alo wai, e tala maua tama. A wā le tātou wha moe o le ipu I whalani I le luas fulma lima. Malo whaftai ai. O le atau lunga le tātala noanga I le toa Samoa. O le avanoa le nei e tu atu le Afioga le sui Palemia o le malo tuto tasi o Samoa ma le Afioga le Minisita. O Tupemaua pe fo I Tiute le atunuu. E whai ei sau whaamrianga ma sau whaafitai. E le ngata I pulenga o le au,
Ia e mai se fo I tamatai tō tasi mo lātou ainga. Wawawai atu. E la iti ana I tama manai o lātou te tō lua, te tō tasi, te tō lua whanau. O se, what a proud moment to be Samoan on this wonderful particular tournament. The World Cup champions and the final. Ia, le hawa noa tā ua le nā mo lau fionga nei. Te ua le mo se hawa noa a o le lau tā ua ma le mātango fia le nei lau fionga le Minisita. Io e whaafitai te le savea mo le hawa noa. E ui lava na mātou whaatasi o ma le au, le pulenga, ia, o le management, le whaiaonga, ia whaapea fo I o ainga. Ia, sa ave lava ia I le whaafitai. E te mina umai le ta'alonga, ia o lau tala masani lava. Ia, o o le tangata e silio na laki I le tātou atunuu. Nira. Po se Samoa I lalolangi atoa, ona o leo te tū vai lua I o lātou tawhatawhane. Talo whai. Ioi. Ia. O le awa noa na, o lau tala sa ave iai. Ia. O le tala lava e whaia umasui o le tātou atunuu. Au teiloa, o le tala lau whaia tua le teimin nei. O lau toi tala fo I lea e whawhitai e tuai le tātou au. O lau tala fo I wa umana o whaiai. O te whawhitai a tamata alo ta I tō tasi. Le kaputeni. O te whai I'm so proud of you. You know, you've made us all proud and I'm the most privileged guy. Yeah. You know, standing right there. Standing right in there. front of them, on the ground. Right next to them. And te lango nanga o lato ti ngā. O lato fia. Mea uma whapena. Ai talo sia o langona lato, langona le mau le tunu. Le loto whawhetai, le fia. Ia. A le whanau le nei sa vea. Ia, toi mo moli atu le nganga whawhetai le tatou toa Samoa. E le sunga le kapiteni, ia Junior Paulo, ia ma tamata alo taito tasi. Ia mai se fo le tatou head coach, ia Matt Parrish, ia ma le pulenga atoa o whaiaonga. Ia ai mai se le pulenga o lo vaia tama, lo vaia le au. O le pulenga mai le tatou au, le fionga ia sua whawhawina. Tapo inga mamalu o le tatou plesitene. Ia mai se foi le tatou board member ia te efu salapu ia le tatou whailau tusi ia tui le tufunga Fritz tui vii. Ia ma le tatou empasa o le ta'alonga I pele tania ia le sunga ia la waki Freddy tui langi. O te whawhetaia a inga. O te whawhetaia a inga uma o tamata alo. I le tau awa iatu e lango. Whai o tau masui o le tatou atunuu. Ai mai se foi wo me masani o tau fele le yatu o tu ua lava o tau ainga ma o tau ngā luenga a o tau wo o tu lava I pele tani ia le mea sa whai le ta'alonga e whai loa lo tau lango ma le tau alo lofa I lo tātou au ia whamanuia le atua le tātou au whaafitai foi le tāpua inga le tātou atunu tātou tārusia tātou walo I luma ia tātou tāpena ia awa le ipo lalulangi I le lua tau sanga o lo manei Malo, whaafitai sau noa, malele fo I lau fionga I le sui Palemia. Ia, mo lau fionga fo I le Minisita, e mo moli ai le whaafitai I le atunu atoa. Ia, o se la ngona fo I le nā ia tiau I le so. Ua lata le sifuru ma le ono masina talu o na tulai mai I le whainga malo fau, whaatutua I le atua Samoa o tasi. Sui I le whainga malo. O le asau ta ngai ma sau sila. I se tulanga olo o iai le atunu u le taimile nei, mai lava le amatanga se o mai, I nā futia ma nā peau langa vale, I le taimi o sola. How do you see our country in general within the last 16 months? Nā sautanga I ma sila, I se vainga lau tele o ta oto iai, a lea se fola o ta oto mai iai. Ia, ua... le sifulu ono masina. Ia, pe o sao lea, ele I pe o fōlinga mai wa whātau sanga. Sa vea ma le whawhisili. O te iloa o se nofua inga mawa ele nei. Po se paia inga foi nei se il whainga malo fau atu lai mai. Ono le nei whainga malo ele eise mea o ngā tia I le atunu. Mari. O lo o whailoa uma, ia tūlanga uma pe o nei ai, I le tatou media, ma le tatou au whasara lau. I lau mai tau, o lo o whapena o na
fofonga pea le atunu o lausi la fia fo le atunu mea o lo tutupu e tau wala atu i le au whaasalalau ma pe ona pa pe fo mo me pe ngata fai langi ma social media o lo so loga le lei me uma i la mai tau e lei ma se fa le tonu i le ta inga fo i le tato Palemia ia ai mai se fo i le tutu fa tasi o le kapeneta e una i le tato fainga malo e le faingo fie e o te le alo fia le tulanga lea o lo iailu i tau o te loa fo ia uia e uma lava le pai inga nei o lo o fea ngai pea le malo nei malu tau e pei o ni mea fo ia na mai le fainga malo tuai ia e le faingo fie le suinga. You know, we went in to make a change, and we made the change, but it's not an easy change. So, ole swinga leo tatu yai, o lea lava tate transition. Manila. Ai, ole tulanga ia le tapenanga, o uma fata oto ala fu al malo, o uma foi on yai le ta yala, a wale le anga iluma. Ole tulanga ia tau tupe, ia olo yai le fiscal strategy statement al malo o na o yai le vision al malo e le tulanga o tupe fa so ino tupe o Tupemaua ia mai se fol to nginga o tato ai talafu ia wa ia pe o mea te tele ia le o fa tato Malilo io e a pawal mea o longa implementation ia polo na fa tinonga ina ia le lei ona fai au to soa a ia fai langa e le fai ngofia foi le vai tau nei o le o tato nga ili teimi fo ile lo post covid o le foto a umatu le covid ile fa ngo fiel tau fai to tapu ta mau a inga o tatu tangata a me se le to tele le mo ni nga luenga ile fa pe na Samoa sabia o lo a fia ile le atu ma la langi atoa yo fo i New Zealand nei malo ile o fa ngo fiel le tulanga ai o lo nga du e pe o lo mato ngā ruru e pia, e leo sepa foi se mato va ai pol sila le tatou kapeneta, ia tatou ala tupe, ai meise o tatou paanga mai fafo, o lo o fua le lei, pauna o se upu whaina o ta ua atua, e o te whailoa tua i le tapenanga o lo iai. E leo se lau pasene, a o lo a ngā iluma. Malo whaftai, tā wotere wa le si vangala na tauala tua ia lau, le si fesiri le la alua tunei. Ai, I la u vava ia tulea na u tau atu. Lua te si ma le 2 biliona ta la le ai ta lafu o tau i le ua o Samoa mai le whainga malone na sa ima vai atu nei. A le fau te whalongo tu i le fionga i le tumai ta i Minisita o tupe o lea lava. Ia ma o laua fionga foi o le Minisita o tupe maua le atunu. O lea wa mata ona whaititia lea ai ta lafu te le sa o iai i alo tātou atunu. O se tūlanga tā ua lai lo utaltununga. Pea sau no lo fionga, e lo toi wheni lo na o grants ia o lo o momori mai ia tātou paanga, e fe so soani i le tātou tamawainga, ma le tau whaititi o ia ai tālafu, o le sao lea. E sao leisa vea, o au fo o te iei tono le komiti o tupe lea tā penale paketi, ai le i avea tu tono le Palemia. O le naunauta inga lava o le tātou malo, ia pe ona fautuina mai fo i le tātou Minisita o tupe. Malana matanga luenga. E te tauna tātou vava ai toa i o tātou ai tā lafu. Aua tātou te nau te le whaaru le tupe i isi maumea. Ai tātou vai tutongi ai tā lafu nei. O le tō whaafo i lea al tātou malo. Ia aua langa, i nā fo i te silifia, a tātou nofo ai tā lafu stangata. Ia pei fo i le te fo whea ai te tami ai. Alae mau al tangata i lo tau au fo i lalea. O le nganga lana, ia tātou on sa i fo. O lo ave le wha mua i ai tā lafu nei. Mai i leo toi ai tā lafu le malo. Ma tau tile mana o e whaile nā mea. E iai fo lo tau tununga o le Minisita o Tupemaua. Wha maoni uma i a tātou bisinisi ma tātou tangata ngā rurua i Samoa e tutongi a lātou la fonga. E leise mea tātou te whaalango ai fua i tupe mai fafo. Mai tātou tangi tātou i o tātou lima. E ro whaingo fia i o melo nei tā lafu. Mali. Wa lahe e no nofo malo i e fafo ma. Mono mai, ia lea lau 2 miliona lea. Ai, e iai le catch. O melna, o lau wa ai i le tātou tamaitai Palemia.
e maula wala na tō whai me whapea. E leo se tangata fo e vave minoi ini me whapea. Ia o whaiale nā tala ona o lau a mai tau, ma o lo whapea nā fo i o na langona whaatasi le kapeneta, whaamua le mea e tauna ave e le whaamua. E lea o ngāna tātou o whau ia whale, whau ia awala. Ai tātou o e tina e le tātou community, a tina e o tātou nuu ma fioanga. Ave iei le miliona lea. Ave iei. O nana iei le se senga sa vea. Whamata o winga i o le tātou Palemia lana Afioga i le tamaitai, le sauwhapito, o le whaale ano mai fo le ai. She takes her time to prioritize exactly what to be done and giving the importance of that issue. O pei fo le wa matai o na ili tatal to ino tu le epa. A wai fiu wai fiu fai atu. A mai, ia, ele kea mai, e pe e fai atu, pe wa oso, le whaali i le to ina fo, le pe e fai atu. E le ano mai, le popole mai ia, ia tu, ia le fionga sa whapito. A la e mino ia ma whai ngā ruenga. O sa o le la o mai tau le nā na o au. E le se la o mai tau. Ona, ia, o le fwoi mate, pe e fai fwoi ma me mate to e, fwoi ma to ia, o le ai mate ngā ruru e fwoi la lea mate e tasi ale mo e fwoi la lea i le Palemia, po fwe i elon fwe ngalo se mea. Ai, o mea ia matu te whaalongo ai, fwoi la lea i le angi mai a le tātou tamafo i sa Palemia mo ia tu lepa. Ia, salo se upu wa o mai e tia, se o whaati i ngata linga. Ia, ai, ele leifo isi tu. O le tele lava o mea o lo whapena o na sau ele to ina. Ia, o te iloa e leo taitai whetau i mfufuanga le malo, wa ese fo i le levo leo o iele tatou malo. Wa ta oto le ala fua o iele ta iala. O leo tatou ngalue e toi whaatonu le tātou sā. Le la mata nā lu whapea i le tūranga. I mea pio ia sā whai mua. Ia, le Wa le mesi mea le tāua tele, e mā nei e mōle sila fia lau fionga. Wa mata o na nanu i le toina. Wa nanu i donor countries mai, if you see the way your money has been spent in Samoa, it's misappropriately being spent. La ua whai i tātou paanga i whafo. Au re toi la fo mai tō tupe ia Samoa. E le anga le whainga malo, e whaalu tupe, ma whaalu i mea le o au ngā. Ia, mai mau au tō investment i tono le, o le malo Samoa, sei vanga na, o toi fo i mele i PP, o na toi whaasau sao i o me, o la sau tali a lau fionga i le sui Palemia, ia tu inga tu ia inga, ma ia tu inga whainga le whaavaya, ma le mafufau. Ia. Ai longa o se Samoa le nā tangata whanga tāo no whaawasenga e lo mawhau le nei taimi ona o leo te wa ai le tangata sa avea ma Palemia. Wa tōrus fulu tau sanga o ia taita ia le tātou malo. E fo le taimi o le fo i eila o ngona na o au lava. Ana o le whaas le na tūma le tōrus fulu tau sanga te luai. Ta whewhe se tūlanga o iei tātou Tupemaua inga. Te tūlanga o iei fo ni tātou le leo tato o wala me whapena. O le ae whaafesidi lava lo mawhauwhau. Pena le leile whainga le malo lea o whainga paanga nei. Na whaasoa le leile le malo le alolofa mai o tato paanga nei mai whafo. O fesili nā le lo mawhauwhau. A le au tau wala mai. Le au tau masani fo i whainga o mea le malo. O le au tau maamalama. Ai o le nātu e ngā mea peone e saunua. E le tala whenga i se tangata i lona tūlanga. Ona saunua whapea. Nanga nei, e le sao, e le me mua. Longa lua, e maua lunga longa tūlanga sa iai. Aua le whai inga lo le palota, saunua whai whaleanga. Ia. E le talia e lo. Fionga lava le tangata mua, watu o taulangi. Na e mua e whai ei, o whaatalitali po whele i tu e te haranga iai. Po le whaatuatua i le tua, pe e te aru le HRPP, o e lava na mua e saunoi atu le epa. O te tau na wha mawai. O le aso ulangona, a me te le wha se tuangalu e loa, ai wha awa noa le nufua, mo sistingat. Se i sao no, mai lai le timina lua tala noa, ima e whasili sao i lea mea. Wha muna mole. O le mafuanga tonu, wale na whai ele whasili nila. Langa vo te loa, wa fia se fulu tau sanga o la nufua inga.
ala le fai ale au nga lui ala matunu o le fai ngofia yo me au polo misi fa fia ya uia e sau lo tanga por kiki fai nga malo o lo yai le avano en fai la tona fa sol te mau ainga ai fai polo misi fulu do sanga le se mea ya uia ele nte katre le au ai te le foi o te lo o le te tono le fast o lo yai foi polo misi ale matu fast o le mena le lo avi e fa mua o lo tamu fai le tato malo e na ia fa atino umala na vatau le na fofonga ile atunu ua le fai al palota na ua la te masal salo o lo fa atino le mena la o le mea tonu ana o le alu ya tulepa o le sa la va ai fo ia ile taimina ile chapipi tu la i mai le mea fu ile ai le yeito no le chapipi you are nobody o le talamo ia te outlaw le regime le ale malo ia e le isa o mea mwhai Samoa. Teimi nei, o te tala uma e le whātua tua i le tua Samoa o tasi le avanoa. Tutusa uma tangata uma. O lau wa aile nā. E ei fwela le teimi o te wa iu whailonga lanu e ilo se teimi o te wa iu whailonga lanu le whātua tua i le tua Samoa o tasi. Ia, o teimi fwela e se elo na ngona. Ai, o lau wa aile tato whainga malo o le mea fo ile le fai tete i lea tangata ma lea tangata o le mea la lainga whaatua i le tele o whaatua i nisi o iPhone o whai unga ai o lauwa ai ia e tutusa uma tangata uma o lau tau whai fo le tatou malo e mai tonu tangata na hao e le malo ma si itia le tūlanga o la tū mai na investi ai le tātou malo i le fia tau sanga. E le whaapea la e mai le tātou malo fōu. Na mai le tūri. E le o se mea sao le mea nā. A whaapea, wanga nā o ia o e sau whaapea mai whaamon mo le tūria. Wai o lo iei tangata whaapea nā. Pi e le o. E le o sanga tonu o la tūlanga nei whaatino ngarwa. Lea tonu lava ua vea o la tō manatu whaaporikiti mea o le lei e le whaatino ngarwenga. Ia male me foi le tele na mien tupu o musu o ese i te o mau ia me fa pena o le la wa mata na mau o le wa mata fai su e gal start ile lato forensic foi la le ia o me la le na o le tele o pu vo i e puka nge ia o mi tu i e puka i fo si me ia me la le na tau tele mana ia no ai sabia o le tu langa pena e fa silia o le na fai atu le pa step down le lau a mata na wavala mai le tūlanga lea e ei mafuanga na umusu lava o le toi ina le maua na maua na maua le matanana whamole la Afioga i le tamā o iei se tō whāia te oe e te malo lo a e tū mai le whainga malo oe o le tali o le toi ina kwa ie koa kele la Afioga na miskari ia langa le o kele mi ska nga kai mo sa fiola fu ia fiola le ai e foi sa ma ia o lo manatu foi le savea o lo fa atari le atunu ia tia ia a se sela o filfilinga i ia talo fa ia Samoa mani le se ise taimi tata no name ele fa ngo fiele lua va ia so le a fa atari le tatu atunu ia ai o lo manatu o lesi tulepa o lava o mana o mia se swinga o swinga la ele fa pea o swinga o le sui o le malo pe sui le parti e fa ina sui taita ana sui taita e sui uma meu Maria o e tele a mea sa o fil tal no ia i lava tem ia pe tai wa ta ma walo no finangalo o ia lava le pani ata ia la no tapulan lewa ta ua lau Afioga i le sui Palemia, le lua talanoaga le nama lau fautuaga ia ima le tu'umumusu malolo mai. Ai lafo mai ia le avanoa se i toe silasila i nisi tai fau e tulai mai o le whaafalatui o le chapipi. Lea la o i whafau nei ma le mawhala lua tausaga lo whaasalaina ai nei. Ia na mafua fo i lau tusi na watu i tono le Palemene. Ina ua whaamaonia mo lianga o le contempt of court. Le foi la wa mai wa fa maunia foi le contempt of parliament o le aungol of city le te fatoi nei la so tanga imal sila mai le si tu o le malo lo Afioga le sui Palemia ma le ma fono toi manai
Manai sui o le HRPP o lai tu mai o. Ma le toi ina o lo i fafo ma le maafala. A o lai na te ua mai ua o tangata i e tu tonu o le palemene. Ua pule mai e le ulu, tangata lai fafo. Ia tangata i tu tonu o le o toi ai so na ngā ma toi nane na nea sa na whaamtalanga. I to tonu o tonu fai le palemene. Ma le HRPP la tau o lo i e pēa. Ia sui whi pule te mini. Lasa usi sila i le mea. O se tūlanga mawa e lea tūlanga. O lo o tāu fiufi maulava le vaenga whau whai. Le HRPP i le lato te tai. A o hina i loa. E le i loa po i e fuina isi me o lo minoi mai tua. I te tonu o lato vaenga. Wa o le mole polo kiti ia nau e silfia e. E se le me tupu nei, e se le me tupu tai au. Po vai foi wa iei le whaasalaunga whapea o lo tāpena le vaenga whau whai le HRPP. E tofi se lato tai le tu mau. Mo le lua tau sanga. Ia o te masalo o se mea o lo whapena on tāpena iei le vaenga whau whai. O le si inga i lunga o lo lima i le tusi lea ina ia ave le whaitionga e whamalolo ia le sunga ia tu le epa ma le fionga ia le pule. Ia, ele o se sa iei foi na i ftutuna inga i a matou nei, te mai tau lia foi, o e sa afia foi a le tato te mai tai Palemia manisi foi o whaipule. Minisita. I le whaitionga lea na lau mai e le HRPP. I peila o le mafuanga lea na o whapea tua iloa le tato Palemia. Ua le whae lea la ua fio. Tu mai I pe foi le tu mai si fa la unga no ne ya veo le mafuanga na sa failo na u tali lumol committee ma ta maulava ya tu langa uma sai ya sai ya le tu na inga foi le lo mafofo e le taimi e to e sau i lalo tu le pa fa pe mai ya firme ya le malo le na o tu sa o mai lor malo wan la fo foi lan sa luanga fa pena ele pelu ia o ma fuanga la na sa ia lo taltonunga e isa na fa maulolonga ele fa pe fa maulalo mai atia o po le Palemia po le kapeneta ma le Palemene e fa maulalo mai le atunu nena e se le madia le me e la titia le me na va ia ele o se me manu ai se ai o se me fo o telo ana ma fai ona fai tu lepa e ti e mapu e pu e tu lepa e le sila le atunu ni ai pe tai o umolon tai ona le fai ona fa maulalo le atunu o nisi me atu lepa to fai mai te nei mai mau tai ia fa malia tu ai fo il tato to mai atu lepa na di ma lo fa ta u tele fa fonga mai le atunu a o fa fonga mai o fele tafo le lalulangi o la ma lo fa lo alungia le nei a ulio le asfarele ia mo moa ia Iosefo o le fionga ia honorable Tuala te vanga Iosefo Ponifasio o le sui Palemia o le tato malo tuto tasio Samoa ma o ia fo i o le Minisita o Tupemaua ale atunu lea la lo fasilingia lava e le tele o le isi au vale ia fai mai nea la fai mai o le contempt of court a la soli tu la fono o le matua i wha manino ma spela mai ia soli ngā tu la fono o ta fiu e wha malama e tangata nei ia le mea a le fai mai a e le ai se soli tu la fono na ona ta world contempt of court ai le spela mai tasi lua tolu wha mea o la whaia o soli el tu la fono a wha tasi ai ma le parliamentary privilege o le abuse le mea le sa whai nei sa vea o le mantua le lisi o te lei o le lisi ala lo te vesini ma te sini le o tano tusi lalo e le tasi le lua le tonu wa masalo o tele ia tulanga taimi fo ia sa fa pena e ona pe ona sa no ona abuse le vainga fo le tato famsinonga ma ia wa ia o se suli tu la fono mawa e se vainga fa lo ia i vo se vainga vo se officer o le tato famsino after court you know le mawa o te loai e fai ana mata se si fo le fa pe ia ile se si lame na upua ai o le mau lunga o le famsinonga ile fai na ana jesus ai mai se fo le mau lunga tanga le fai tu inga ile na taimi ma
ia uia o le onga na le mea wa fitau I fo I le whaasalanga o tuu ia I le whonga fitalai. A ia ua ia, ana whaapea e sau I lalo. E se fo I langona. Nā ue si le fia, o le atu leanga e whaile tō whaama le whaama. Nā lia la. Sao whaalongolongo I sa langona e o talinga ma le o tino I le aso na tātou iai le mauta whono ma le Palemene. Mo tua I whate ia tui la epa ma le ale rai, me lau ke whafoka aku kongu I lungo lungo fua I to tonu o le mauta. E le o whafo. E se fo I le mamalu lo nofo mai le. Mea na e nofo mai la. Wa aia tu e so tai leil besa e ia I bal besa o nofo tuai. Se o pei o le si sui o le Palemene. Malo. Ia, whaftai. Io o se langona fifia ma le whangatia. Le alua tu e mori mau. I mea sa ta pese atu ai ma ta tala noa atu ai ia malapatai foi ma watu le tu alalo I le atunu. Ai mese foi nai la to ina ma nai la uso la I tu vai. Ia ma ufai atu so ta fefe. Ele ai se mea sa o tala noa atu ai ele o iai. Mos fate ta inga la o le soli tu la fono la lea. Lea ua uma na au mai le teu ngol tu la fono. O le whātau tonga sa whai e lalo le whale ie. Ioe, soli tu la fono soli whawai. Ai ua o mana toi au mai ale ilo ilonga le whamsinonga. O talo sanga pili ma talo sanga ilo toi ilo. Ua whaatu la fono ina le tūlai mai ole malo o le whaatu I le tua Samoa ua tasi ma whaatino lo le whaatu tengo le sao Samoa. A o lea lava e pepese ai lava. Soli whaavai, soli tulafono. Lono winga. O le nā fo e soli lava e o tōru tulafono. Ala wali ia. O laua umana whaasa o mai ele pale, ele fo ele court. Court of Appeal. A o lea lava e pepese ai lava, ma whai ai lava. Ma pei lātou te lea mana. Ia la le whai unga muli al whaamisnonga ua whai. O la sa saunanga. Ala o whionga le sui Palemia. Man Minisita o e foi o se li I lo ia senior. Ia. E ona fai atu. E le au ngā lau ana le whaamsinonga. E ma fai foi ona toi molia. Ia e feo lolo la le mua le lolo lua. O le tātou talo sia ia pe pese leini leo. Ai o le pese ai toi I ur whaamsinonga. Ia o se mea mawa e o le atu lai mai. E le o po foi le silsila le whaamsinonga. O le nei ai e feo ai lunga o peon to whailangi ma social media ia. Ia lātou mea lai fai. E ua wha mau uma me uma, e leise se toi alofia ia tūlanga ia sa vea. A o lea sautanga I ma le sila malau whaafonga le mele na tūla I mai nei ai le uri le ima mao, po le I tūla, lua I tūla, e tate le I tala loa. Wha maa vai fo I ma le si sui, o le HRPP, o le sui, whai pule o le tu malo, le vao fonti, le sunga mau usi osi. Lea sautanga tunung, o le bea ua makan kalalau, kasi le whala I le awala, po le ale bea le whai. Ia. O le o fōlinga vaia nā mon mero la au e tūa wale se a. Se ia. O mamano, a mata na mamano ia lau ma to uru foi la lea. Ia, lei ni whaatata la whonga e moni le tūlanga o tūlai mai. Mai tau lia foi mon mero Minisita. Po le whaipule, le whaipule. E muli ta I le whaipule, I le mana onga po le mea lo, ieli whinengalo longa I tū malo. O te whawhitaia foi, a tono foi wa malama le tūlanga I le I tūmalo. Wa iei se tōwha. O I lango se mea lelei. Pe o I lango le malolo iei nei. Ono ni suinga ma la tōwhu I tāpenanga o iei mo se manuia o Samoa. A tono I olo iei malama. Ai, au isi o lo wha amalo pea, ono le tūlanga fo I le o le vaenga wha au whaidei wa lewa, a tono la tōna ia langona a tonu fe o lafu e lango la tutu malo ai o la o mai tau iai ia ona o lo sa vali pe le tatu malo I mea na mato mai fai mani o tau ma fai pe le miliona nei e le fai mo fia na o fa longo fo I nei ai le uli I la pokalame sa vea au sauli ta vale sa e talo no fo I le tulanga le o le miliona o le lava o mato so tai o le fo o ta pena le saininga la alu tua le si lua se lau. Ia. I le miliona, wala wa uma na alu le lua se lau mua fulele. Ia, o lea la alu le si lua se lau. Ia, lea la sain, leo o vai atu leo a tāpena, ia I le tātou malo I le vai asu fou. Ia, o le si nā tala fia, e le ai lava se meo tua. Male.
a tone tuai langa o mene e tausanga ma tausanga i tapena ia mo me o whainga whaavai. A o le tapenanga le latu malo, ia ta lofa vo si Minisita ia le ono po leo ta siu. Ai lona o le leon tō whai le po. Langa o ia leo lo iai le mamafa o le tapenanga o nei whainga whaavai ina ia sao mauli le tu inato le tupe lea i tua i o tatou Afioga. Malo whaftai tā ua tele i le whaafonga mai langa o lena o watua. Na sau solo bua ia i la tau nei o whaipulo le chapipi mo la tu malo le te. Te o whela e watu le lua se lau le na ua momo atu i o tua au. Ioi, o le tali la le na, o le na ua momo atu le na vaenga, a le ae tau te whai mai ia. E lei se tupe, e lei se mea whai. A le o tau solo mua ia o tau. Lo tau o atu i tu tono e wha vesi tu malo. Ma amata loa na wha o ngā se. E le whainga wha vai mata i ala na tu inatu. E le whainga malo tau te mulu ta iai. E sa oa o le mele lau whionga le sui Palemia. So vea, e moni le miliona lea. E ula ia i le amatanga. Whapea, e le moi, e le tupu. E le sao, e le se tupe. Le au amata. Le au amata. Mai, o lau tala fo e whatu i le vaenga lea o lo whapena o na whaari pea le te ma whaaleanga le fufuanga lea le malo. E toi pa lava i lato i tu malo le whawhitauli pe atu le mai. E iai ale teimi, o lo i le malo pea le ioe ma le ai. E whapea tua ia, la le vea se tupe le tu malo lea. Ona, e le lei ona tausia ta iala. Ma fuafuanga uma le tato malo. Ai o le mea ia, e moni. E le, o le fo wa uma na whai le whaasoa le malo, o whata oto fuafuanga. O lo iai le tupe. Pau al mea, ina ia ona e whaatu la whono fo i le veno. O tupe rā nei, ona e lima taitaina ma tatou whainga whaavai ma tu la whono ia me foi la na whaafonga mai le tatou atunu tatou on sai se mea maua e nei mea wa tupu tatou atunu e leo mai le malo ona whian tatou whaalongo le miliona lea ma autou whai o tau fuafuanga whai e le lei au le whaatalo loa na whai o tau fuafuanga o le tupe po se pisinisi o la se mea tau toi maua mai le tau proketi o la whai e whaasafua mo o tau ai la whai le tiute al malo o le tu inatu le miliona lea ma fsoasoani a te o tau i fua le leilo na whaaluina mono na whaangaina ma dila a o tai i fo i le mataupu le uso ia a le suia le chapipi le ua le wase nei a mau a siosi mai oi e le tu malo o le va o fonti fa matsa walena sa no ia ale vena ale e to tele istanga tala le yo mai e le tau o me lo fionga ni ngoa pat e te fa mau tuina ini istanga ta e sau le solo le so vea te loa na FC dia la udia tu ne fai ta wa tu la udia o le tūlanga lea, ia o lo tausi pea le vale leo, whaipule, le si whaipule, e o mo i lava o na Iosefo i le tapipi. O lo iai pea le mātou sota inga le lei. Mai o le mene, o le loto whaita lia lava le tangata, mana ia fufuanga ma le tū malo. Wa leo to tolu nei leo wa whaamawai. Ia, a tonu toi to tasi pe toi to lua. Ja, au te leilo se. Ja, ala luange, li fa pe ngai la lora makanga le ngi pou a le ngi amu pou fa solo mai wa ro se malau le. Ja, le. Ja, Samoa la fa fonga mai. Ia ona i tala mali na fo io le tala no. Oni ave ma fa fo le ma ave ma me fa tu ulu lo ma fo fa. Ia o sala no anga fa sam no nei a lo mo lo malam anga I mea moni o lo tupu Samoa. Let's talk about post-COVID recovery for our economy. Nasa utanga I mal sila. Linai fa amrianga ma se fuafuanga fo ile malo o mon fa oto. E toi tamu fai e toi tapu ele atina e o le tatu tunu nai pisi nisi. Ia matamao a inga talu mai le whaava i Rokovitsi I lau whionga le Minisita. Ia polo whionga fo I le sui Palemia. Ia pewhano tātala noe le teimu mawai. Wa umana whata oto ala fua ma fuafuanga umana malo mo le development ia po le ati ai foi o le tātou atunu I le si lima tausanga. Yeah.
o nei fofuanga na fata oto lava le malo. Ia, le I manino le tūlanga o le impact po le afianga fu la le o le COVID le tūlanga lo iai. Ia ben sira fia. Ia o mea le I fuafuaina e pei foi o le taua I Ukraine ma Rusia. Ia o le taua suau ma mea whapena ua taunga tā I le soifuanga. O le mata upu mua na I o te iloa o sila I li tatou Palemia ma le kapeneta le teimini nei. Ona se le taua o le tatou recovery. O le tūlanga foi o Tupemaua. Ia o lo tau whai aua ni I le tonu le au ina o tatou Tupemaua. Nadi. Ia o le vaenga na leo lo ngalue nei au nei. O le tau whai na ia maurunga pea le au inga o la fonga. Ia e meise foi le tūlanga o Tiute ma Tupemaua. Ia o lo tūlanga ia pe o le estimate sa iai sa fufuina. Ia wa over atu le 2 miliona le tupe wawina. Wa over wa fasilia na o le tūlanga sa fufuina. Mali la. O lo solonga le leia la le tūlanga lea pe o ia o le situ. Ia o lo va ia pe le alu lungo tatou remittances. Ia o tupe o lo a lo fatuai tangata I tono le tatou atunu. Ia leo tu titi le umar tau sanga wa over atu le valu se lau miliona. Pe o indicators nga ma fa ilo mai ai o lo tūlanga le lei pea le cash flow tu tono le tātou tunu. No winga la se upu le fai so ne ba taulangi watu le saunango vai lupe. E le se tupe, o pe pelo le malo o le se tupe. La sauno. Se la famtala. Fua e tātou ai tā lafu ma mea whapena ma le ngau o le afoi nei. O le Samoa Airways. Ni tātou whapele o le se tupe. Ao tūlanga umana. O lea ua umana tā pena le leina malo. Io e o le tūlanga foi o le whaaluino le tātou tupe o le malo. Ia o lo fautua pe ina le kapeneta ma Minisita foi le Palemia. Fua le lei ia le spending. Ele o lo faitete le tūlanga le nā ia pe o sfatita inga o tātou ngase o lo mai New Zealand. O lo mai tau e pea le alu lunga o le paketi. Mo I lātou o lo si mai I New Zealand I lalo o le scheme le al tātou malo. Ia o nā o lo ave fo I le wha mua. O lo ave fo I le wha mua ini e tau whai ni e tā fiofi le alu lunga o le spending lea. O le tātou medical treatment scheme lea e mai I tātou tangata I New Zealand. Malo faftai o le a faisina ta malolonga la titi fasa I foi e foi le talanoanga fa business le nei ta u tele wa mo ka ko kupe fo I mai ia o le a fa nga lo ta sfuma 5 minuti muli ia e ta walunga ia ma se upu fai u fo I mai la wo fionga I le nei fo I vaenga o le tutua ale si fonga Samoa ia ma le talanoanga fo I fa pitoa ma la wo fionga I le sui Palemia ma le Minisita o le matanga luenga Tupemaua ma ia fa perfoi ia Tiute I lo tātou tunu. Lau fionga le Minisita, po lau fionga fo le sui Palemia, fa te le lava lau lava papale ia ufasiri ma. Ia faina. Ia la fotu I lau fionga. Ai, tātala noi nisi vaenga o lo ufasoso ani ai, I le teu unga o tulafono, o le lestala ino pisi nisi, o nisi swinga fou ua whainei, wa sa ye fo le ve singa sa tu lai mai I meo business a meso lau fionga o ye fo I tono committee ma o te fo o le pulea o le ava malosi a meso o le mea fo na lo le rover ma isi meo tu ainga a fangu malolosi le tupu mai fa la we ai ni swinga o tu lai mai le table natal nei ona take over lau fionga ya ma toi fa tino ni steu te unga tau en fa le ya tili. O le tūlanga lea o le awa malosi sa whea. Ua maua luma le lango a le matanga luenga o leo. Ia whapea fo I le feedback. Ia po le lango fo I a le tātou whamasinonga. Ona ua maua fo I a whamaunga. Ua pau le tūlanga fo I le o whamasinonga. E mafua o po solitu la fono fo I e. O atu le whamasinonga e mafua ona o le awai o le awa malosi. Po le afianga o tangata sa whaatinoa le solitu la fono I le awa malosi. O le tala fia le nā sa vea o te loa o te lele swinga le tātou atunu.
wa mai fo I fa maunga le ofisa o leo wai so o se vala au lava vala au mai le ofisa o leo mo se soani e fa mau mai leo le mafua angol vala au wa fo ni ava malosi sa tau faina ia poala vani mea e fa mau lava leo peitai ia wa tu ina mai leo wa tele le pa u wa file mu fo ile ofisa o leo wa mo fai wa lava ile la tu taimi e anga ia tu isi tu ina fa la lave mai si pui ngole atu e tala fe ngai mo la tu tiute o tulanga foi o mai le fa msinonga ile fa o lima ile sawa ina o tina ma fanau ia o fa ititia pe o ina I tate loai se pe ia o tasisi ata me sa fa fetai al me moni savea o le lava fa tino ia lo tu la fono mani e le o nisi langona I se le fie I seisi po le fie se pisinisi le si po lo le fie a nei ma le pulenga I le tele ni tupe a sesi o mo mai nei meo ava malosi I le ai o le tau wha sao ina o se mea ua leva o na se na o tala nomo mua tuai foi o le tūlanga la ui ai ua tau fia umani lava le ava malosi lea o lo o fausia mai le efano le vai la au lea o lo o importatu o lo o avatu nei ana I Samoa ua tau fia nei mo lesi ono masina se ta pena le lei nisi o standards le fa tu langa ina fa tu la fonoina ia mausa li fainga fa vai o le ngao sia o se ia tasi se ngao se fainga e ngao sia ile se le avale o le vodka I Samoa wa al mele se nei e se fulu tolu ia le au ngosi ava e se ma methods e se ma awala o le si vaenga la to recipe mo tulanga fa pena alcohol content mo tulanga le o le la o le si vaenga na vatu wa o le sachet fo le po le suka fo mal masima la to sai tu tono le o le afoi nei o le pesini se sa ia mo le vai se e u ku le fangu fa tau ia ele ngata ele ese la o contents o le malos ai te mai to lia fo o song o le mu o le tau mafa ia siama mani me fa pena me na ta tu le maulo ia wa tau mafa ia e la tu sa o le fangu alu le tono tino ia tatele loa ni Afioga ai o le tūlanga o lo iei nei e tauala tu fo I le matou pulenga lea o le ava malosi o tele nisi whainga wha vai o matou ta pena iei o matou lo iei o matou lo ai le wha le tonu o lo iei le tūlanga o business license o le aveina o tuatuina o businessi nei o le sene wha businessi I tangata o lo talusanga mai le whaingo fie wai e fa moe e umana talusanga I le business I le sene o le business na mai le talusanga mai I se le sene fa tawele ava malosi tono le wharoloa se wharistainga ai mai I amato wa umana ave le sene business na mato I lo tulaia o ka se wha le tolu e ese le tangata le talusanga mai I le sene le ava malosi ese le tangata le ona le business ai lona o le tangata le talusanga mai ia o se to lua o se fai business o se tentiti to se fulu valu tausanga a lewa o talusanga mai I lalo longa ingoa ai o le mai sao le ngor tangata le ono falolo mai o le moni na o lo tula mai Samoa o le tele o fa fodika foi le o tatu tangata e tu mai luma falolo ai e le o la to ono le falolo o lai tu ai fo le potu lai tu o lai no foi tama sao ye o falolo ma na vai fo le mele fiti nei tangata fiti tu mai luma e pula mai hello a tua ia o la iei le si vaenga o la tau e onga le company o la tau i o lo ta o beneficial owner o la tau e benefiti le mele a maua fo e la tau tupe ia tati le lopo fe ave iei a o tato tau ina tongi i tangata ni o lo fatino ina ngā ruenga ma tu mai luma they're like just the face of it but ownership belongs to somebody else at the back just the front na fa folinga I luma o la to ona fa lolo fa ngala to ingoa fa ngale fa nua o la to ainga a o tangata le benefiti mal mea o tangata ese ia o le tulanga lana wa o le o mato fa solo mai nei I le sene fa business o le tulanga le o lo iai I le taimini o le faingo fia ia
Na o palai mai ia, ele umia, ia. A watu lau le sene, whai lau business. Ia ia manatu foi le ne ia ola te mau ainga o Samoa i le private sector. Beitai la, o mato vava ai ai, le te leo le whale tonu. O isi tangata, wa avea ia business, ai leo tangata Samoa. Longo winga, a whapea oi te latu mai Jamaica, po whea te latu ai. Te nofo ai Samoa, wai, te mai tau lia fo, e lei foi se visa i te latu i Samoa. Te latu am lau passport, tolu sulu aso i Samoa, ia mwhai nai toi apply i whaupopo. Ia, e umai fo leono sulu aso i Samoa. Ia, ua maua lau paanga i Samoa e te nofo ai. Ia, apalai lau ngā ruenga. Ia, apalai sau business, ia maua lau business. Te ale ua e nofo i Samoa. Ia, e nā fo ua e sirafia me so ai. O le nofo atu tangata Samoa. Whailo ua inga Samoa. Whaatau lau whanua i Samoa. Wola lau business. Ia, watu lau ainga lei whafo. Masalo te le to e talo umile mea o mea ia wasi la fia le tato tunu. O lo o tutupu i Samoa. Mai o i foi. E ao na tali le mahalo i mene. E ao na tali le mahalo. O no mene o lo ofisili le tunu. Wa, i whapea oi. Oka se fale la le tūmai o. Oi ono la fale. Ia, e le ngā tia. Ai foi se fale o se saina. Ia, o mene le tatu whaalongo ia. Ora langi pisingisi, la whaloloa. Ia whapea, ia o saina uma mea Ai ao no whaamamlama le tūlanga lea sa vea wāfoi le whaafoanga ma le whaafonga mai le tātua tunu. Ua tele lava le whaase ai ave whapea o le saina. Ai, o le tūlanga lea, e le sao. O a tau le saina, ia o Samoa tasi alwa ai foi lele. Ai, o le saina e sau i Hong Kong, o le saina e latu i Cook Island. Taiwan. O le saina e latu i New Zealand, o le tangata Sixsengi New Zealand, alawa latu, o le saina. E mo i lava o longa background. Ia ma ko lea ngai o mai kuila. Ia le na. Ia peila le tūlanga la, ne te uwha pia ai o saina fo, ia matua ia fo, ina i tato uso saina. Ia, o lo tu mau lava le fisiri. O lo tu mau lava le fisiri. O le isu leo te whai atu ai. O le tangata e watu i Samoa mai fafo. E latu se pe mita wa le whaatanga. Al watu nofo ai Samoa, mawala na wo i Samoa, mawala ngā luenga, whailana pisnisi, whaataulonga whanua, mawala sikseni, te ia leo a watulonga ainga, te ia leo a me foi pole, multiply le mea. O le mea na o lai tupu Samoa. Si le fia foi, e whailo lau pisnisi. E iaile tamai pū te isi anai tono le tātou tūla whono. E mawhai e lau company, ko so lau company o le legal person. Ia, na lisa au lola lau. Whātau whanua. Koti. Ioi. Ia, o ai lai whiwhinau me te au le meana. O te whinau lava, o lea iaile pūlea, wa tau o na poloka. Ia. E lea o ngā o na... O la no binga la sa nanga o la whau I lau whionga. O lea lava la iaile whawhita huri o lo tūlai mai. I le whaatauina o tātou whanua I tangata ese, foreigners, po saina po I lava, pe a o lea lau whaamamrama. Le so tanga la lea, awa ao mai fo I tangata nei, e le sa na o in tamai te nei tifo, le taualoni o lātou ainga. E o I whanau, ali I sili, ma ali I tā ua nuu, e iai o lātou so tanga, ma le lātou pule whaamalu I whanua, ma swafa o ainga. Ele sa o lala o wha mamna mangale na watu nei. Awa o le mea lea. O lea o le o iai le loophole leo le tula whano. E le mawhai ai o lea lava tātou te loa. Once it sits in, nau whata watu tātou whano. E le o se lau sau noanga sa vea. Ia. E le vaitaimia o ngadua fui whaalo ia. Ia, e le ngā tia. Sa whea ngai lava ma whawhita auli nei o alo ma whanau. Sa anu nofo I saina. Ia, ai mai se foi, o nai a inga Samoa I tono Afioga. Sa lisi atu o lātou whale o loa, po lātou whanua. E whaati noi business nei. Ia. Au ta ua reupu saina e le whapito ia, sei leo te tanu noi I tangata mai whafu. Ia, ai peia o nai, o tāte e tau ta ua o saina. Ia, leo o vapere lātou o tina I tono Samoa. Ai, e moni le mea lena, wau wa iei mo mata, wau whaalongo iei, wau tango I whaafita audi o lo tula I mai o te tu maula o tali tununga o lo tupu mena I Samoa. Lea la o tono le malo. O lea foi o te vai atu. O lea foi si sila le malo.
ia tali ia fesili o lo fesili ile atunu fa fea ona saude la tangata fa tau fanua o te leo tala noa tu la i tato fanua Samoa po fanua tu mo tia lea na o le 2% lea e mawhai ona whatau lea freehold e iei le teimi sa vea te whai atu ai la e le toi mau se Samoa se fanua pe a whapea o le watu leo atu ai a bisinisi te tele nei ma whatau fanua Samoa na le 2% lava ia e tato freehold e mawhai ona whatau ai o le polenga le na ai e eilo tal tununga ia ele tupu ona o lo o tapena le tato malo se I tau whaatele ngese te isi o le mea la le wafai o le ala o tato a mata atu le tato le sene o le business e le mawhai na e sau whapea mai so le sene business e whailo business o ele ai e le to e whaafai ngofia le mea na langa a whaafai ngofia nei ia e le na o le business e te mana oi e te mana o le sene, e te mana o le whanua, e te mana o le tangata Samoa, e te mana o le siseni Samoa. Ia o le mea lana, o lea laua o toi tīmai e nei le tātou tu la fono o le business license, lewa e nei le reform, o lewa toi ilo, o toi su e atoa mea umalaba. O lea lai whaapea o le vai Iosefo, pe a toi tali watu le tātou malo, o toi o toi Samoa, ma le tātou Palemia. O la atu ina tuai le suinga fau lea, I lumo le kapineta, na ia paasia le tu la fono lea, ia awane toi whaafaingo fie, o na tu ina atu ia le sene wha businessi, I sos tangata, ai maise lava tangata mai whafo. Mai whafo. Ioi. Langa e te le mea tātou vava ai. Langa te taunu tongi la tō la fonga. Tongi la fonga tangata whainga luenga ia I la tō. O te teimini nei, ese fo ile whainga o businessi ngi tangata. Ioi. Ma o le sila vanga tā uole, tā una i eise teimia no vava ai ai le tangata. Tilo ai fo I lana cash flow, lana income, o a business acumen I le teimile no fo I. Ma ia au ai ne I whaafai fie o na whaatau ina atu ma whaamamuru atu lo tātou tangata anu. Lo tātou sit seni tangata ne. Wa pe se me fu ma fai whaatalonga I vai ia le mtau pule lau fionga le sui Palemia. Io e sa pea ua sila fia le tātou taitai. Ua uma fo ina ave lau Tuala. Lau fionga le tamai tai Palemia. A tono le sile mea sa o na nau I lava I le te fia sau tono le porkiti. Ona mai tau pe ofisidi ala tunu. Ofisidi ia lava o so ifo le fale tele I o saina. Fa tau atu le fanua, sau le fai businessi maua le fanua tele tai tolu tai fa eka ma tulanga fa pena. Ya ula ia e tau na ia se fainga fa vai. Ina ia fa tele ngisi wa ile fain tatu ta fia langa le langi o lo anga I luma le globalization. Ai e fai un tatu fa tele ngisi. Ina ia o nga tasi ma le tama a inga o tato atunu. Lea la alu le miliona I tua. 5 tasi miliona la alu tausanga. O fea la e o yel tupelea. Ia e o umai tono whaloloa nei. Ai se vai po e ona. E lin whaloloa tata Samoa. O le mea na. E taun tato tilo umai tu o le tama a inga. Po whaafea na alu tupe tua. Whaafea to e sau tonu. A o ai fo e alu e. O ai e benefiti ai. O lea la ua tāpena I nei la le sene business I tu la fono lea. Na ia whaafainga tāi, I le toi whaafainga fie. Ua whaina ave la utu alalo I le CEO o le tato immigration. Se toi sila I fo la utu la fono. Ioi, o le teimi nei, e se le mana o mia o toi tasui o tu la fono. Toi whaale leia, pe o toi refresh fo le lo tato computer. Se toi whaale leia ma toi whaafenesi mai. O le tūlanga na o lo ai e le malo. Ina ia toi reform a tato tu la fono. Ina ia o nga tasi ma le whainga malolo e nei. Ma o mea nei na whai mai lava I au tau sanga ua tuana I atu le fast food tau sanga. Lea lava e tau buriburi ai lava ma whai ai lava whaapea ma atagia ai whainga wha ala tua. I le tēnā whai o tau sanga na whaatau i tātou tus whalau mo tātou tangata anu I Hong Kong ma saina. Lesi mea o tūlai mai lo ma whau. Ina ia sets minimum standards of whainga whaavai. Lua tau sanga te nofo I Samoa whatua am whai o na maua permanent resident. 5 tau sanga whatua am whai o na maua so sit seni. So tangata anu moni. Ina ia awana I whaafengo fie tangata nei. A whai whau e tau nu I Samoa, o tangata ta whao, o malolo ta whaonga,
fafo mana mafala. Se vanga na we watu masau miliona tala e te nofo e invest ma fatino sau business tono le tonu la su tonu. Yo o mea uma ia tauna tanga ia ile malo. E leo se mea tapena nei ma fa vave na fai. Ai se mea wa tauna tatoanga i lo ai tapena le policy. Mali. Tapena le tato foreign policy. Ina ia ma fai o na ta mau ma puipuia me to tino ma seta le tato atu. Ai me se mea e tauna manuia i o tatangata. Ai o manuia i fua i tangata. Mali la. O le taimi nei, o te le iwa aia i se investor le lei. Iyo. Po se investment o manuia i Samoa. Ta ilo iai, o le tele au investment ki kele inga oku. E ua i whaua u pakalu se i tūlou. Yeah. Ai, amai lewa avele tūpe le tātou mālo i tatangata. E oi lātou e atina, e lātou business. Whai lātou whatau inga. Ai, aua lewa i tuli business a tangata mai whafo. Iyo. Se whātei ta inga sili o na tau na awa wina mai se le sona le Afioga le sui Palemia. Lea na le tātou winu ma pepese i le vai lima. Ai, e mui fōleta. It's a foreign investment e ona ia e tangata fiti. Whawhena whaile nei mewa lea i le tele o tausanga. Ai whai mai, you know, the previous government turned a blind eye to it. O ia se kick back o mō mai nā mea whapena lau Afioga pā whai o tau. O se mamla maanga le vanga lea. Yeah, well, sa iei fo te mai pasene ala mātu RSA sa iei. Ai se stupe anei to ina nei. Ia o whai wa mau o le lopo o whio iei. Ai toi mau muli ei fo, ia o amatio leo iei le pulenga ma le ownership. Ia o se whaitaita inga fo ila le nā. Ia o tātou ia ngā le pride a sa kako whio ai ma tātou, o le tātou vai lima o le pia Samoa. O le tūlanga lea tunu u leo ia pangi, sa vea. E mawhaina e alu e nofo ia pangi sulu luas fulu tausanga. Ai aluesa mai apani, e tuu lava lau whanua ia pangi, e lem whain whaatau sesi. A tono se, o lesi lea policy, whain tato titi i Samoa. Na au ale nei tato to investi ni whanua. Mali e tele. Ai alu whai lau pesinesi, anu alua ngau toi foi. Ai au te alu mai so sau lesi lima tausanga la, neng whaatau lo whanua. Tu langa foi o le avea oe matangata anu o Samoa. E tau foi to e vava i tu langa lea. Ele fa pe te latu mlau tolu miliona o to metia le ona. E wa tu la fono na o se me fa pena. Ai o lenga me te latu mlau tolu miliona. Ala we to e alu o nupi fa ai ta la fo ele se tolu miliona. E fa te le business. Ma te le ai le ava no manu and local banking institutions la nga ina. Yo. Le ala. Ma no fa tai to lua la va fasili o lo toi. Le tātou border security o malupuipuia o tātou ngatai whale ma le siusi o manga i le tūlanga o loa whauru whale mai ma o loa whauru whafo atu whewa o i ele ma tātou scanner ma le whaata lena tu ue a batu. Ya, mua tu ia tātou scanner langa o lai e li tāpenanga i Samoa. O le scanner ia wa uma na tāpena mea uma. O lo wa tuai na matu scanner ona o le silfia foi o lai o lo toi whaali leia a toa ia le ports le tatou wafu o lo ilalo pokalame lea le ADP o inala o le sila vaenga o le whaali leia lea le wafu o lo e whau ai e le ADP se whale whapitoa o se whale foi le o se whale na o se whale a e whale e iai o na puipuinga o le tūlanga foi le radiation o le fale lana, o le ua ta ua mai, e tuai o na fai, o te le lope ai se a, al poloketina al ADP, ai o ni tūlanga foi le lolo, o le poloketi, ai e lona, tuai o na fatino. Ai, o inala leo talusanga mai le ADP, le project manager foi mo le ADP, pen faina fa tuai te isi le scanner. Nanga ne, mana, mia le taunu o tol scanner, a vatu sa o ha avele tono le fale lea. O le tūlanga lana o iei, a mea uma na tāpena, uma fuafuanga mo le tātou scanner. Ai ele tala fia. O le vai aso lente nei. Pe ia o nei e tau nuu e ile tato tai fau. Tato tai fau fo. Tato kama so songi fo i. E ngoa ia euro. Fai ngoa ia euro. Wa tai fau le sa ia. Lea e ngoa ia flin. Wa matua flin. Wa le to fai e flin o na fai se mea. Ia o le temi nei. Na tu e tu i lalo ia flin. Wa fa mutalanga tau fua. Ai peitai. Ua talo sanga le fomai, le asa vai fling.
na te whaua no na vai o fling, o la atau se ia fling. Talo fai. Si le fia se vea o tai whau nei, e se lau whase fulu afe le tupe, e mole mea aia le tai whau le tausanga tasi. E le ni tai whau Fo le so, ko fo ka fo. On kwa heavy maintenance o kama ia le. Ai o se tala fia le na, o lea ua maua le tātou tai whau, ua uma fo na kolengi ua pasi a tātou officers ia na o mai New Zealand vason tēnei. Ia o peila o nei le toi fo i Samoa, ia ma le tātou tai whau fo le no ia Euro. Mai e se lea o ngā o nei tai whau, e se fo i whau sanga le tua i le mawhai nei tai whau o na sosongi se i tūlou ma. O le tūlanga lo ia i le tātou border security po puipuinga ia wha le tua oi vai whafo. I lau tolu nunga wa malu tā pena fuafuanga uma. Ai lea vese ai le mea le tasi sa vea. E toi pū lava le vaa tia ia tia. O ta ngata whainga luenga. E tupu ai wha lave. Pole, o ta ngata whainga luenga foi. Le wha maoni. Ia pole me foi le laisa wa pasi le titilo tua ia. Ale wa e wha sanga wha pia we le fia vai. Ia pa pasi ia. Ia wha pasi e tua. Ia ile tali tununga. O le mele o lo wha mamafa le matou matanga luenga. Ele o yeiso masal salonga le matou matanga luenga. Ai yei mea tupu. E ifo le mea talu ai nei ana tupu. Ia ula. So se mea la vai tupu. Tatu oi vai. Fai i kako case studies. Se i tatou va vai. Pena wha whea na tupu mea lea. Ia o matou nā tā penanga. A o le tūlanga ia i le wā o tua oi. O iai le to mai tono le tātou matanga luenga. O tūlanga o la matou so tai fo i matutuila. Ua fai fo le matou fai ngā paanga. Lenga o le tātou tua oi lea vā lata. O i fo i olo iai popolenga. O le fo o matou ngā lue whatasi. Ina ia fsosoani mai lātou ia tātou. Fsosoani atu tātou ia lātou. Ai, o le tūlanga lava ia, o lo iei nei mea mana o mie whaalei atili ai. Mari. Ai, sause teimi, alo teimi nei, o lo matou ngā lue whaatasi pea, ma matou au whainga luenga i tono na tanga luenga, ia vava ai to toa tūlanga o la au whaasaina, o nisi mea e leo talia i tono na tātua tunu, nei e tau fia, ma mo lia i lātou, la te taumwhai e mai nei, la au whaasotu lafo na tono na tātua tunu. O lona winga, e taunga tātele le watu i na tai whau ia whapitoa. A wana mea sao, e kaunga ruang kai whau i kai makauku. Tai lua tai whau, pe tasi voli tai whau i beo malai wa alele uma. Every port of entry and exit, e te tau, e o sale longa mulu whanua, te tau na yeise tai whau. Sao leilo sao nuanga. Mauta. O lo matu so tai ma tutuila. Tato uso fo i o lesi lea fua na maua mai le atoa Samoa. Tanuanga fo i o ma tato uso i tutuila. Ia, o te le fia toi ta ua le mātango fio le, o le nā, o nā tala noa. Lo longa e lava le tino, te le fo i o le, o se whamonianga le tato. Malilo. E maua mai le tato se so ta i le lei ma America Samoa. O mātou a ia leo wa tāpena mātou ma le customs, ma le vaenga fo le Tiute i tutuila. Ina ia whaisa whainga paanga ia mātou ngā lue whatasi. Mani. Ioi. O lātou, e se fudu lātou tai whau. O te ina i tamo le whatua mātou ngā le tasi asi tai whau lei te Tiute. Ia, tasi fo ile i leo. Ia, le fo ila e na, le maa fo ile mativa ia. No, aisi ei fo. Mo se ava noa. Mo se ava noa, nei tai whau se lua. Ia, tama na ia, se i fesidi fo. Mele, mai i sau kai whau kai lua vai. Come on, robot. Robot, ia. O tai whau lai mo ia, o lo ma le atunu. Ia, Ya la fo kele mau kai faula ka so le ma ke ki ere avange ya o fa le ma ole si me mali le uti tau fa tu ni lang ole pese istangata e te tau na si tongio o le ofenga le ngata le malo the private sector la se fa fonga lo fionga a wai le ngata o fo I o lo ia tono committee o Tupemaua le tunu a o le minister fo I o Tupemaua mai ya tato port of entries matato Tiute. E ese teimi vave po se teimi data mai o tala noi nai le matau pulea ina ia fuafua le si tanga o tutongi ma le si tanga fo o le soifuanga o lo ia nei.
Ele i avatua se pepalo ia i lungo kabineta. Mani. Mo au whaalongo talano ai fo i le Facebook ma peo na au mai e fo i le tuangai. O tātou i o le ai sa vavadi le. Mani. I fuafuanga o umana whata oto. O te loa Ia, le taimi, Ia le taimi, ai le taimi nei. O le tele, le lau talano atu o le Tupemaua. O le tele o le tātou Tupemaua. O lo o alu i le tutongi o lau whaingal wengal malo. E ese le... Ia wa ia le taimine, e maua lunga le tongi o le malo. Nā o le tongi private sector. Ia, o ise si la toi fia whengal wengal private sector, e leo mai uma whengal wengal malo, o le te le tongi. Ia ula ia, e taunu whapalini mo mua le tūlanga lea. Ina ia whea le distribution o le wealth. Ia e. Ai o te loa a whapea e tauala mai a le Minisita. Ia o le Afioga fo ia le Palemia tonu a sile fia ia o le teimi o tau whaatano ina lea mataupu. Ia o la whapea nā foi o mai lumo le kabineta. Nalo, le mataupu lea mo whamawai nei, ale matu uu, ia whapea foi mau o le whingalo le Afioga le lea foi le whongwhtalai lea lava la ua watu ia morianga tustusia mo i lātou. A o le whono le solosfulu le masino te sema. Tau lunga ia inga luenga le whono. Whamata e mawhai o na lo tea le mata upule nei. Whaapale mene i le whono usu lea. O whaamawaenga ia. Ina ia mawhai o na sui e le tula whono whailunga tangata le na whaia whaavave whaatope tope. I le swing o whainga palota. Nena whai. Se manu awa a whai le emergency passage under urgency tono le mauta whono le aso luasfulu lea. Te loa i eini whai numera le chapipi la lato launga wina le lafo lea. E sefe le taimi matupe ma le toe o i whaamsinongo sui nei e pēa mai araso malolo. La ufionga le sui Palemia. O le tulafono lea e te sauno isa vea o le tulafono lea. Toe o e whainga Toe o e whainga palota. O le tulafono na o lo i le teimi nei. Mai ia uiana sa tau fo ona atonu lau o silisira lei i lātou nei i le consequences po le afianga fo o lātou whamawai. Wai o le taimine, o le haitau tala lava le tulafono. Ai, awha pēa o le tulafono na o i le taimine nei. Ai, tonu fo o lesi mea sa tau na whai lātou. O le o fo i le ilu i tulafono. Awha pēa tu saimau saunoa, o le tulafono pe whailonga tangata, o le ala tulanga i le tulafono. E aola na ave sa o loi lumo le whamsinonga. Na whai mele le whamsinonga le me taun whai. Ai peo le tūlanga. Ia, ua maria lava lātou e whamawai. Mai, te tau māmalama fo i le mafuanga o lai, le whamawai. O la anu nofo i tono le potu o vivela o fia mose, e aino nofo la. Te no nofo fo i tono se vaa vai to la ngoto, ale la ngoko whakasi ia. Sorry, ka whi. E vea foi me tupu e loa ile toa loto le tangata. Mai o te loa foi, e le nao la tau na whaia le whaiunga. E le nofo wha ale vena pia la whaila o whaiunga le ai. O te loa, o mea nei, o lo iai foi le musunga le nganga le tua. Ia u foi ia, le sui mai whangaloa wa afonti, o mea lava nei, a whapea, o le tāpena i le tua le tātou whainga malo. O awala nei o le tāpenanga nei. O le maole tali tonunga nasa vea, ta ilo ia ni te ua o tātou ese ai. Nalo. Ai tā mau le tātou whātutua o le ala le o ta iala le o le tātou malo. Nalo. Ai ai lo tātununga. O le ale tūlanga iai, o le alava o lo nofo ma le whonga whitalai. O ia lo iai le tali o le matau pulu nei. Tātou tā lia atono e o mai le aso le whono. Ia o te iloa isi matau pu tā ua le whono. Ia, malo awa. O lo utali tonunga i le... E te tau una fōi ia le vaenga le i o i le whaamsinonga, o e lu i le whaamsinonga. Wa e te tau e no atu o umana whaulu e le fionga le whonga talai le mata upu i luma le whaamsinonga. E le tau se e o, e whai mai lava le whaamsinonga i o le lu i lea la wari i lea o i nai o tātou uso ia. Pe o le mele na whai a Wayne ma, ia olo ma. Nana tau nuai o ele i tau a fias whaamsinonga. A o iai i o le mata upu o le whonga talai o whaasino sao mea o toi o sao e ti whak. In 2 minutes, your journey, the original journey, from a lower man and the officer of the court as a senior lawyer to Parliament House. Mai
I lau savalinga, ma lau folaunga o se ali I lo ia sinia si ia o ina tau no ule mau tafono, ma le palemene, ma ua fae e mamalu o le sui Palemia, ma le tofi Minisita I lau Afioga. E ese mai lo tu I lumo le whaamsinonga. Ia ma fai ma sui, e tau pupulu ai ia whaafita uli. O nisi tangata o lato soli le tu la fono. Final words mai lau Afioga. Ia, whaaftai Savea. O le wholaunga mai le iaiu lai le tau sanga o te nei, na wa ngai mai le malo, I le tau teia fwoi o le tātou malo. Ia o se swinga fau, pe o le sauno ai. Mai e ui lava o se swinga fau. Ai o se lui tau sa o iai ma le loto malie. Sa ta pena lava po le ale tūlanga o iai. Ia ai whaafitai le tua o mawhai ona o tau o iai le tūlanga. Mai o la uwa ai, ia o lo anga lei pea le tua I lo nei tangata. O lo o le ngata le fwai o le malosi. Ia o lo maua pea le taitainga le nganga iaso uma. E tu sai ma le whenga iai ma Tiute whaale malo, ia e mai se fo I Tiute whaale ainga. Ai tūlanga o le tātou malo, o lo malie ato toa lo loto. Ele taitai o le tātou Palemia, tātou tina ia whiame, ia whapea foi le lango sua o Minisita te itasi, ai meise ro lātou lango sua I le tātou Palemia. Masalo o se vainga fau lea I lau mai tau e se mai le whainga malo sa iai, e tu lava e le Palemia le malo si anga I le Minisita. E ngā lue I le Minisita. A whapea iei se whawhita auli o se whainga tau tu le mai I se mtanga luenga. E tau mawhai lava le Palemia. E tango lava le Minisita. E soki le whawhita auli. This is empowerment. And o lesi le traits o le tātou tai o te iloa I o lo so longa le leimea uma. So far, Savea I lau wa ai ma lau mai tau. O lo so longa le leimea uma peo na o whai atu ai. Ai tālo sia, e iei teimi o whainga tā, e teimi o lu tau, e sili atu nai lo le mea nao mai ei. Ia mau popo pea I le alofo le atua, ia tu mau pea le tātou fast. Ai meisi le tātou whainga malo. O le teimi nei, e mo I lava le tātou fast. Ua ngai le tātou painga whau whai, e run le tātou malo, I lewa ave I le malosi. Ua uma le teimi o le fast. O lo I se I lata fo I le tātou. Lea tunu ua wau lea. O lea tunu ule nei. O lea tunu. O lea ua tie I le tātou pati. Le whainga malo. O I nā lea o lo I le responsibility po le taita ingo le tātou malo. A waso la tu manuia. Alo, whaftai I lau Afioga. Lau I tu malo lai whafonga mai. I tu e fia o ke lope e mai se New Zealand nei. Lea e te o pea hai. Ta ua fo I lo lato whafonga mai. Ia, I sau whaamdianga fo I ma se whaftai atu I lato lang sua. Ia ma so se tafo le lalo langi o lo mwhai o na whafonga fonga ma se sila mai ai. Ia, o le langona fo le nasa vea I le mwhai lava o na tu ua si o I tu malo. O lo whaafonga mai sa le aula. Ia, mai se fo I le ala tele. Ia, o le o taupa ia ma taupa malu I le whaititia. O le tātou mafutanga, le ia wha mapue sa le aula, matu atu le nei tu ia te oe. Ia, mai se fo I le ainga wha langi. Ia, whapea fo I la wano ma le tātou mamalu ia te vanga ma vai whale. Ia, moli atu o lo whaanga whaafutai tele la o tau tāpua inga, o ala whaiva o lo sui o le tau malo, o wafo le tāpua inga o le toa. Ia, tātou lei manu malo I le ipu. Ia, o tātou manu malo I wha manu ianga le li. Ia, meise lo tātou sao le nei wha anga tama malo tāpua I, to e whailoa I le vai as faupe ato I tali watu, ia lo whangia le tātou tu malo I le atua. Ia whapea fo I le whafonga anga Samoa, whea lava o e awai le nei taimi le nei tu la, I tono lo sa, ia po lo mauta fo I mo lo lawa, ia whaafitai lo tō whaafonga mai, whaafitai sa vea mo lo ua wanoa. Tau ia na whaamanuia le atua le tātou le tio,
ai meise i lo tātou atunu o lo whapena o nā fio so se tawhalu laulang nei whaftai mo lo ua wanoa. Ia le nā Samoa mo onga ma sa whiwhinga le lei mo lau fionga. Ia le sui Palemia e me se foi lau fionga le Minisita le whaletua ma le no whaalo lo whantu i le fionga i le ngaftasi a fui maono Sarona ma le whanau. Ia e me se foi le whamuri mai o tātou ainga e me se le malo i Samoa. Ia mo tātou tangata. O lea ua whaifo le na aloa ia le saunoanga foi ma le seunga. Ia wā le tua mafa whiri malai le nei aso le vanganga ma le saunoanga i lau fionga. Ia wha manuia lava le atua.